Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalın görermandары. Sizler menen sitata kotoru sabaqtarыбызды улайбыз. Sizler menen бүгүн окуй турган ситатабыз бул мусулмандардын башчысы болгон Салахиддин Айюбинин ситатасы. Ал айтат: "Qad yatahawwalu kullu shay'in diddak ve yabqa Allahu ma'ak. Fakun ma'allah yakun kullu shay'in ma'ak." Эми bunu hareketlerine көңүл бурдуңуздар деген ойдомун. Эми bunu которуп грамматикалык талдоосун кылабыз. Салахиддин Айюб айтат: "Кээде бардык нерсе сенин карама каршыңа айланып калышы мүмкүн. Айтканда сага каршыга айланып калышы мүмкүн. Жана Аллах сени менен чогуу калат. Сен Аллах менен чогуу бол. Бардык нерсе сени менен чогуу болот ошондо" дейт. Которулушун байкадыңыздар деген ойдомун. Дагы бир которобуз. Мынакей. Кээде бардык нерсе сенин карама каршыңа айланып калышы мүмкүн. Жана Аллах сени менен чогуу калат. Сен Аллах менен чогуу бол. Бардык нерсе сени менен чогуу болот дейт. Эми буну грамматикалык талдоосуна өтөбүз. Кат деген бул харфы тахкик, анан харфы таклил деген эки мааниде келет. Кат бул кээде не маанисинде келет? Чынында деген мааниде келсе, кээде деген мааниде келет. Эми качан кээде, качан чынында деген мааниде келет. Эгерде фе'л маадинин өткөн чак этиштин алдына келе турган болсо, фе'л маадинин алдында бул тахкик маанисин берет. Мындай айтканда чынында деген. Тахкик деген чынында деген маани берет. А эгерде фе'л мударинин алдына келе турган болсо, учурча келе чактын, анда таклил маанисин берет. Мындай айтканда кээде деген маанини берет. Кээде деген маанини берет кат. Кат мабни аля сукун деп айтабыз. Анан yetahawwalu бул өзүнөн кийинки келген этиштин эч кандай аракетине, иробуна таасир этпейт кат. Эми кийинкиси yetahawwalu бул фе'л мудари. Фе'л мудари раф болду, анткени алдына насып кыла турган, жазым кыла турган эч нерсе келбегендиктен yetahawwalu болду. Эми yetahawwalunун фаили бул kullu болот. Kullu fail болот. Şey bolsa, kullu şeyin bolsa, şeyin bolsa bul mudafun ileyh bolot. Kul mudaf, şeyin mudafun ileyh bolot. Didda maf'ulun fih. Ka mudafu ileyh. Va harfi atıf bolot. Yabqa fi'l mudari bolot. Fi'l mudari bolot. Fi'l mudari anan raf. Raf bolusu görünböyt. Antkeni alif maksuranın üstünde ne hareketler görünböyt. Bar dep aytabız, biroq görünböyt. Anan Allah sözü lafzu celala dep aytabız. Lafzu celala fail bolot bula. Yabqa degen etiştin. Alemi ma harfu jar ka ismu majrur. Mana shunday irob bolot. Anan keyingisi fa bul harfu atf. Kun bul kanan fe'l amri. Bol degen söze kun fe'l amr. Sukunga mabni bul. İçinde anta ne damir mustatir. Antanın nesi kananın ismi bolot. Anta bilesler kana gelse anın ismi jana habari boluş gerek. Bul jerde kananın ismi qaytysken anta damir mustatir. Ma harfu jar. Allahu lafzı celale ismi majrur. Ma Allah eko çoğulup durup şibh cümle ne bolot? Kananın habari bolot. Emi yakun kulli şeyin ma'ak. Emi yakun dep sukun kılıp okup atabız. Emnege aldına жазым kılgan hiçbir nerse gelbedi o deyişingizler mümkün. Yok, жазым kıla turgan nerse geldi. Al ne ol fe'lül amr. Kede şunday fe'l amr gelip kalsa, fe'l amr özünün giyinkini ne kılat? Cevap kılıp durup bunu ne kılıp alat? Жазым kılıp alat. Mınday aytkanda aslim taslim degen ne var? Peygamberimizin sözü, şu ne formalar var.
buyruk gelet. Buyruk gelgenden keyin andan keyinki söz ne? Cevap bolup turup al жазым bolot. Uşunu esten çıkarbayбыз. Kun degen söz gelgendikten fe'l amr. Bunu ne kıldık? Buga cevap kılıp turup ne kıldık? Жазым kıldık. Yakun bolup kaldı. Emi yakun bul bilesler kananın fe'l mudari formasında bolotkanı. Yakundun isim habarı boluş gerek. Yakundun ismi bu kullu bolot. Yakundun ismi kullu. Şeyin bolsa mudaf ileyh bolot. Ma harfu cer, ka ismi majrur bolot. Şibki cümle ne bolot? Yakundun habarı bolot. Bunu şintip ne kılınat? Yirop dolot. Emi sizler bunu kayra okup inşallah oqqanыңızдарга amal kılıp yaşashda Allah'ım nasip etsin. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.